زوج لغون غير ذاكي انواع لوني سايت مانجلات دونك راني نخدمو السناث توغاش باسكو مشطوحيت دونك سون اسي فاسيل دوكو راني نخدمو على جي اس كا كويكتشيني روح راني كالقيمة دوكو دونك باش تزمير ما تبعم توجور مانجلات ما رديت راني توغاش هاكي guitare noire et la qualité il y a les un demi-ton plus bas, c'est-à-dire l'accordage standard est différent. Donc c'est une sarh milkhio, c'est une case. Les deux chansons à guinée hawajent le quart de note. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à noter au cours de démarrer. Donc voilà, on va commencer. C'est la JSK, on va parler de la Kecheni. Voilà, donc alors je te guide avec Kecheni ça. Donc c'est comme ça. Donc c'est deuxième fil à mon dol. تسوير فوالا هذه كي ساعة دونك هذا نروح نتبع encore une fois باش هادو علي سلا الريتم مشيت زعما ماشي دوز. Voilà pour ce qui concerne la JSK. Donc voilà, comme tu connais bien, pour la deuxième chanson, on dit que c'est Kecheni rouh. La même chose, donc on va démarrer this. On va parler de la rouh. Bon, c'est نعاود déjà وقينا. C'est démarrer c'est le cinquième fil à gain dans la deuxième case.
dessus, il suit toujours le même rythme. أتقلف. يعاودو كوبلينين زقلين دونك قريبا تقريبا يصدق ديماري في لاقا مزوارو يستخدم الدوزيام كارد نوطا كذا هذا تساوي encore une fois, voilà,